Men 2 жылдан beri ilim alıp jatam. Kээде özümü tыя албай, уят сүрөттөрдү, уят видеолорду көрүп койдум. Эми мага илим жугабы. Курандын маанисин түшүнүш мага насип этеби? Же токтотуп койгонум жакшыбы дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат: Kullu bani Adem hatta'una ve hayrul hatta'ina tawwabun. Adam balasının bardығы günah kıluvçu, bирок günah kıluvçular en жакшылар tawba kıluvçular deydi. Oşonda öyle Peygamber aleyhisselam aytat: "Et-taibu minez-zambi kemen la zambe lahu." Günahdan tawba kılgan adam günahı jok adamday dep aytat Peygamber aleyhisselam. İmam Şafii ulug adam eken. Anan ушундай kitap okuganda kitap 2 betten turat da 2 betten. Biyakta okup atkanda gözü biyaka düşüp ketip 2 bet jattap alat eken de anan keyin bul betти jattap albayын деп biyagına kagaz koyup turup okuyt eken, biyak jattana biyak jattayın деп. Şunçalık zehni güçlü adam bolgon İmam Şafii. Anan bir günü bir okup jattay alбай kalıptır. Problema baştaldı. Men jattam начар bolup kaldı. Bu yerde bir bela var. Ne oldu? Dep ustazın arızdandı. Atı Muhammed bin İdris Şafii ustazı Vaki ibn Cerrah arızdandı. Aytat: "Şakavtu ila Vaki'in su'a hifzi fa arşadani ila terkil maasi." Men ustazıma jattığım načar bolup kaldı arızdansam, bana günahını taşla dep osiyat kıldı deydi. Şafii'de kaysı günah olsun? Çoğun adam. Estedi, oturdu, görse günah iş kılıptır bu. Ne günah iş kılıptır bilesiniz mi? Bu Makke'de tavaf kılıp atıp karasa bir ayaldın telaşı gepiçi kalıp kalgan eken, kepişti karap oy жүгүрүп ketiptir. Bul ayaldın kepiçi eken, kempir beken, gelin bekendir. Oşo tasir etti deydi. İmam Şafii aytat: "La iştaraytul basala ma taallamtul mas'ala." Egerde men bazardan piyaz satıp alganımda masele öyrene alбай elem deydi. Demek ilimge adam özün toluk bergende ilim özüne kebirin beret, ilimge kebirini bersen ilim hiç nersesini berбейт. Oşon üçün kino pino körgөнгө убакыт таап алганын өзү ilimdi toluk berбей атканын акысы. Oşon üçün ilim talap kılgan adam aligидай telefondordan мындай telefondor көтөргөн болбойт вообще. Ага WhatsApp'ın da kereги жок. Ага televizor, internetin kereги жок. Ага ошол эң жөнөкөй telefon болот, çalsang da dey turgan, anan alo dey turgan простушка. Başka telefonu aşıkça. Takvaçılık gerek söz türlü. Anan uvağa kelet. İçimlik, sigaret, nas, taştattuğunun tiyešeli duası var mı жазып beriniz deydi. Taştap koysoğun taştalat bol taksırım. Ecem 3 balası menen kүйөөсүнөн ajırашкан. Kүйөөсү köp urat ele, köp içet. Ушул себептен ajırашкан, бирок талагын берген эмес. Анан 5-6 жылдан кийин экинчи күйөөгө чыкты, 3 баласы бизде калды, кандай болот дейт. Талак маселесинде ошол аялы менен күйөө чогуу келсе, өкөн отургузуп алып, укса анан туура жооп чыгат. Анан жөн эле мындай айта бергенде анда бирөөнүн тагдыры кыйын. Адам, фатва берген адам биринчи өзүңүн тозоктон куткарып ал, маселе айтып атканыңда, анан бирөөнү куткарганга шаш. Адамдар бирөөнү куткаргысы келет, өзүн тозокко түртө берет. Жок, сен биринчи өзүңү куткарып ал. Куткарыштын биринчиси маселени өзүнөн ук биринчи. Анан кийин айт. Сен аны куткарып, анан аларга тозокко көпүрө болуп бересиңби? Жок. Жаткан үйдүн бурчуна душ кылса болобу, гусул шариятта зарылго, башка жерге шарт болбосо болот, ошондой болуш керек. Үйүң бир комнат болсо, бурчунан арака тешик чыгарып, труба коюп койсоң душ болот. Ошока жууна бересиң. Адам шарт түзүп алыш керек. Эң шарт түзбөгөн бизбиз. Өткөндө айтсам бирөөлөр чындап эле ошондой. Айылда эмне кылабыз биз? 4 комнат үй салабыз, үй салып туруп, анан 2 комнат үй салып аяка чыгып кетип, муну кылтап коебуз. Туалетибиз жок биздики. Же туалет салабыз, огороддун бурчуна эшиги чыттан болот. Душ деген ойнобойт вообще. Өлгөндө дагы боз үйгө жуйбуз, тирүүбүз апанага жуунабыз. Андай болбойт. Ошо бурчка 1 метрге 1 метр кылып тосуп туруп жакшынакай кылсаң, ит бекарат. Кытай толтуруп берген, жакшы кошунабыз бар Кытай деген. Бир тепшини коюп түбүн тессең душ болуп калат. Ошока жуунасың, шарт түзүш керек адам деген. Бул важип, милдет тууганым.